večernje službe i zbog ako je neko gore, s obzirom da je Mitropolit tu pa da sačekamo, ostavit ćemo da počnemo. Moje oružje. Dragi posjetnici, pomaže Bog. Ja želim da vas pozdravim večeras u ime naše biblioteke i poželim dobrodošlicu i veliko je zadovoljstvo što ste večeras ovdje, što ste otvorili to svoje vrijeme da upotpunite ovo večer. Ogromna je čast i zadovoljstvo večeras imati pored sebe Nenada Gubla. S obzirom da je sada nedelja Gospojinskih svečanosti, da je sutra slava naše hrame, naše opštine, Velika Gospojina, nekako je posebno zadovoljstvo da je Nenad baš u ove dane tu večeras naš gost. Kao što se ništa ne dešava bez razloga, ja nekako vjerujem da se mi takve stvari dešava bez razloga, jer evo kolege znaju, a i Dragana, koliko smo mi dogovora do sada imali i taman zakažemo datum nekog Nenadovog gostovanja i prosto se tu nešto ispriječi da se pomjeri i tako se neka situacija otvorila da je večeras baš Nenad naš gost, tako da ja mislim sada iz ove perspektive da je to baš tako trebalo da bude i da je trebalo da on dođe baš na našu slavu i sutra ostane tu kao gost na liturgiji u crkvi, s obzirom da su takve okolnosti, nekako evo večerašnji večer smo organizovali uz podršku naših sveštenika, ali eto, desilo se da je Mitropolit tu, da je na službi, oni večeras nisu prisutni, ali isto tako su prenijeli pozdrav i poziv na sutrašnju slavu. Kao što znamo, Nenad je, ja mislim da njega ne treba posebno predstavljati, pisac, moderator, govornik, novinar, profesor koji sada se možda ne bavi tim profesorskim, da kažemo, djelatnostima, ali i dalje predaje, i dalje pričate, možda ste samo izašli iz učionice, tako negdje da kažemo. Kada smo razmišljali kakav koncept večerašnji večer da bude, nikako mi svi ne znamo za koju prije temu da se odlučimo. Sve o čemu on govori je nekako aktuelno, svima nama potrebno, sve je korisno, tako da smo napravili neku priču da to u stvari bude promocija Nenadovog književnog rada kroz koji on definiše mnoge neke stvari koji su negdje nama u životu potrebne i smatram kogod čita i sluša Nenada da će negdje da nađe neki smisao i odgovor na neka pitanja sa kojima smo se svi mi u životu susretali. Ja ne bih puno da dužim, prvo što mislim da mene stvarno ovdje publika nije baš željna. Drugo što koliko god se trudim da predstavim Nenada, mislim da to ne mogu da uradim, jer sasvim će biti drugačiji vaš doživljaj kad vi čujete njega. Ne znam ko nije imao priliku da sluša ili da čita, ali garantujem da ćete poslije ove večeri nekako da drugačije posmatrate, bar one elementarne okusice u životu. Ja nikada nisam čula nekoga da je tako postavio, definisao i nama predstavio nešto što mi negdje podrazumijevamo u životu. Tako da želim vam prijatne večer i Nenade izvolite. Hvala puno, zaista. Mislim, sad je teško opravdati sve ovo što ste rekli, ali ja ću se potruditi. Prvo da vam kažem, velika mi je čast što sam u Republici Srpskoj i baš u ovom mestu. Ja sam odavno čuo za Čajniče, za Svetinju i čak sam se sa svojim kumom dogovarao. Ja sam inače iz Čačka, ali trenutno živim u Beogradu, da dođemo, on je već dolazio par puta i čuo sam da se ovdje dolazi kao na ostrog i stvarno mi je velika čast i baš zato što je i Velika Gospojina. Također, puno vama hvala što ste odvojili svoje dragoceno vreme da dođete večeras. Ja se nadam da ćemo ovo vreme iskupiti, da ga nećemo protraćiti. Pa eto, ajde da vidimo šta možemo tu da uradimo. Dakle, prvo da kažem, sve ovo što ste vi rekli, tako to je sve preuveličano, to nije tačno, ali poanta je da vam kažem u jednoj jednostavnoj stvari. Ja sam nastavnik srpskog jezika i književnosti, radio sam 14 godina u gimnaziji, ne radim već 3 godine, što ste rekli, zamenio sam učionicu sada nekim drugim učionicama, ali je poanta što je suština svega što ja radim u čitanju, najvećih umova na svetu i prenošenju onoga što su oni napisali, naravno ne u romanima, romani su plod autorski, da znate nisam prepisao, ali je poenta što se tiče predavanja i tako dalje, ja se dakle trudim da ono što je najbolje i što ja čitam prenesem drugim. Eto, to je ta osnovna ideja. Ima jedna priča o frigijskoj prestonici koja je ostala bez krava. I vidite sad, to proročište tamo je reklo u staroj Grčkoj, prvi čovjek koji uđe na volovskim kolima u grad
bit će kralj. I u grad ulazi čovek po imenu Gordije na volovskim kolima. I oni ga proglase za kralja. I on, ta kola volovska, veže za ogradu hrama mrtvim čvorom. Onda je proročište reklo ovako, ko odveže Gordijev čvor, čuli ste vjerojatno za Gordijev čvor, jeli? Ko odveže Gordijev čvor, postaće vladar sveta. Pouzdani istorijski podaci kažu da je 333. godine pre Hrista Aleksandar Makedonski, Aleksandar Veliki, koji je imao ambiciju da vlada celim svetom, došao u frigijsku prestonicu. I odmah je čuo da tu ima neki čvor i ukoliko neko to odveže, bit će vladar sveta. I odmah je došao pred ta volovska kola i taj čvor. Video je da su ti uzlovi isprepletani, da je čvor čvrsto vezan i onda je izvadio mač i presekao čvor. I sve se razvezalo u tom trenutku. I onda je on rekao, nije bitno kako razvezuješ čvor, bitno je da ga razvežeš. Sad, šta je poenta ove priče? Vidite, ovo je priča, metafora, ali svako od nas u životu ima Gordijev čvor. Svako. To je naš problem. I nekako čini se da je on tu i da nas steže i da nam zapravo uzima dah. Neko ima zdravstveni problem, neko ima finansijski problem, neko ima problem u međuljudskim odnosima sa ženom, mužem, decom ili prijateljima. Ali taj čvor se nama čini stvarno kao jedan mrtav čvor koga je vrlo teško odvezati. Kako može čvor da se odveže? Imamo dva načina. Prvi način je da to radimo postupno, polako. Da povlačimo u pravom trenutku prave poteze da bi se to razvezalo sa jednim monaškim strpljenjem. To je jedan način. A drugi način je način Aleksandra Makedonskog. Znači da izvadimo mač, britvu i da to presečemo. Taj oštri mač, svi mi imamo, to je naš um. Međutim, problem možda savremenog čoveka jeste u tome što taj mač često nije naoštren. Sad, mi večeras govorimo o književnosti. Književnost je, kako se to kaže, onaj brus ili tocilo za oštrenje našega uma. I zaista, to je zanemareno danas. Naravno, vi ste publika koja čita svakako, ali generalno kad pogledate koliko ljudi malo čitaju, oni zapravo zaboravljaju da propuštaju priliku da naoštre svoj um. Jer vidite, knjiga je sporo oruđe ili oružje, zavisi da li život gledate kao gradilište ili kao borbu. Ako je gradilište i treba nešto izgraditi, knjiga je alat. Ako je život borba, onda je to mač. Ali je poenta što je to sporo oružje ili oruđe. Instagram i ovaj telefon, to je brzo. Ali ovo sporo oruđe ubrzava um. A ovo brzo oruđe usporava um. Znači, vi mnogo brže mislite kad... Zato je književnost dobra. Dakle, to je prva stvar. Ja tako shvatim književnost. Dakle, ja nikada nisam pisao da bih dobio neku književnu nagradu, da bi me pohvalio neki književni kritičar. Verujte mi, to me uopšte ne interesuje. Ali šta me interesuje? Da ja prvo sam izoštrim, ako mogu, svoj um i da onda neko ko je to pročitao kaže da mu je pomoglo da on izoštri svoj um. Znači da je u centru čitalac. Ali ja tako vidim stvari, jer književnost uvek je sposobna, uz religiju pre svega, ali sad govorimo o književnosti, da da pravi odgovor u pravom trenutku. Ima jedna priča o jednom kralju, mislim da je bio Luj IX, zvali su ga kralj Pauk. Zvali su ga Pauk jer je on pravio spletke na dvoru i stalno je bio u tim spletkama. I imao je, verovao i u astronomiju, zapravo astrologiju, izvinjavam se, imao je svog astrologa. I taj astrolog je kao proricao budućnost. I kaže taj astrolog, jedna dama sa dvora će tačno umreti za 7 dana. I za 7 dana ona stvarno umre. I kralj se preseče. Zašto? Prvo je pomislio da je ovaj čovjek ubio tu ženu, da bi se njegovo proroštvo ostvarilo. Kaže, ako je nije ubio, znači da je pogodio. Ako je pogodio, može mene da ugrozi. To je ipak veština da ti proričeš budućnost koja mene može kao kralja da ugrozi. I on odluči da prosto ubije tog čovjeka, da ga eliminiše. Pozove ga u svoju odaju koja je bila na vrhu kule. Ali pre nego što je on došao, popeo se dakle u kulu, pozvao je tog astrologa da dođe i rekao je svojim ljudima, kada budem dao znak, vi ga izbacite kroz prozor. I sad ulazi astrolog posle nekog vremena i kaže njemu kralj, a ti znaš da predviđaš? Ovaj kaže, znam. Kako ćeš ti umreti? Samo mi to reci. A ovaj astrolog odgovori, vaše visočanstvo, umreću tačno 3 dana pre vas. I kralj nije dao signal. Nikada. I naravno, trudio se da ovaj što duže živi. Obasipao ga poklonima. Iako je kralj umro pre njega, što se ispostavilo da ovaj nije baš znao da proriče. Ali šta je poenta? Ovaj astrolog je dao
pravi odgovor u pravom trenutku. Književnost zaista može da da pravi odgovor u pravom trenutku. A koji je pravi odgovor? Ja sam pročitao jednu izreku koja kaže ovako: kad naiđeš na nerešiv problem, znači misliš da nema rešenja, znaj da ima najmanje 4 rešenja. I ja sam u romanu Umro sam u petak, pošto eto između ostalog govorimo i o tome. Šta se dogodilo? Situacija u kojoj se nalazi Mojsije. Vidite, Mojsije je oslobodio jevrejski narod iz egipatskog ropstva. Faraon je rekao možete da idete. I oni su krenuli iz Egipta, 2-3 dana su išli, onda se faraon predomislio i poslao je odred specijalaca, vojske, na dvokolicama koje vuku konji da stigne taj narod koji beže. I uglavnom Mojsije sa narodom prilazi more, Crveno more ispred njega. Evo ga problem bez rešenja. Znači za njima ide egipatska mašina za ubijanje, vojska, a oni su pred more. Međutim, Mojsije je znao tajnu 4 rešenja. I odmah je počeo da razmišlja koje je najbolje rešenje u toj situaciji. I upravo je to opisano u romanu. Kaže, kada je Mojsije poveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva, naišao je zaista na nerešiv problem. Za petama su im bili Egipćani, jurila ih je vojska dvokolica. Naoružani, besni i osvetnički raspoloženi, Jevreji i Mojsije mogli su da čuju kroz srmu letnjeg vazduha razlomljene delove zvukova, rzanje konja, škripu dvokolica i huk nadolazeće smrti. U strahu i nemoći, bežeći ispred te mašine za ubijanje, pred Mojsijem i narodom isprečilo se celo jedno more. Nisu imali kuda. To je bio nerešiv problem, situacija bez izlaza. Zašto vam ja o ovome pričam? Opet pričam zbog toga što je svako od nas u nekom trenutku pred nerešivim problemom. Da vidimo kako ide ta strategija rešavanja problema koju bismo mogli sami da primenimo u svom životu. Mojsije je znao da uvek ima više mogućnosti izbora, čak i kad nemaš kud, kad je more ispred tebe, a vojska koja te juri iza. U svojoj glavi je brzinom svetlosti preturao koja su to 4 rešenja ispred njega i koje je najbolje. Evo ih 4 rešenja. Prvo rešenje je bilo da se predaju Egipćanima. Znao je da će tako uspeti da spase narod, iako mu je pred očima i ušima odjekivala kuknjava žena kojima ubijaju decu i muževe, fijuci bičeva i neljudski rad, jer bi ponovo postali robovi. To je prvo rešenje. Prvo rešenje i kod nas u životu je uvek logika tela. Znači da spasem goli život. Ali oni bi postali robovi ako se predaju. I verovatno bi ovi se malo i svetili, zato što su oni probali da pobedu. Mojsije je odbacio prvo rešenje. Znači, logika tela, najniži način razmišljanja, nije ispravna. Drugo rešenje je bila borba i suprotstavljanje vojsci koja ih je jurila. U toj borbi Jevreji skoro da nisu imali šanse i Mojsije u svojoj glavi video vredno divljenja i dostojanstveno umiranje i pogibiju jednog naroda. Ovo drugo rešenje vrlo često mi Srbi biramo kao rešenje. Znači, pogibija vredna divljenja, dostojanstvena, ali ideš protiv neuporedivo jačeg od sebe. Ja sam imao 17 godina kad je bilo bombardovanje, a mogu da zamislim šta ste vi ovde, sa čim ste se sve suočavali. Dakle, drugo rešenje, po mom mišljenju, to je rešenje srca. Znači, vi ste srčani, vi kažete, nisi u pravu, idem na tebe, golim rukama. Znači, on će da se suprotstavi Egipćanima, a goloruk je narod. I iscrpljen od pešačenja od nekoliko dana. To je drugo rešenje. Moguće. I kažem, naš narod je to rešenje birao kroz istoriju, možda i previše često. I šta se događa? Pazite. Mojsije odbacuje drugo rešenje. Kaže, nije dovoljno dobro. Ja lično mislim da je drugo rešenje, rešenje srca, bolje od rešenja tela. U mom mišljenju. Ali očigledno nije najbolje moguće. Verujte, u svakom problemu koji mi imamo ovdje, opet kažem, da li je to zdravstveni, finansijski ili neki drugi problem, uvek imate logik 4 te logike. Razmišljate na nivou tela. Šta je telo? Ekonomija, pare, materijalizam, sve to nivo tela. I vi možete donositi odluke po tom kriteriju. Znači, vidite, nekad ljudi ovako kažu, postupit ću neispravno, ali ću zaraditi mnogo. To je prvo rešenje, najniže, što je problematično. Drugo rešenje je uvek logika srca. Idete srčano, što nije baš pametno. On odbacuje drugo rešenje. Tragao je za bolje. Ako je za mene, nisam.
Treće rješenje bilo je da krenu preko mora da plivaju. Mojsije se nadao da će makar jedan deo naroda, iako mali, uspeti da preživi i da nastavi i obnovi svoje postojanje. Ipak u svojoj glavi Mojsije je tada video decu koja se dave, muškarce i žene koji ne znaju da plivaju, pa ostaju na obali, čekajući Egipćane, koji im čim stignu seku ruke, noge, ubijaju ih uz besne pokliče. Treće rješenje je rješenje uma. Vidite, vi imate problem, sagledavate koje resurse imate, kako da prevaziđete problem. I on kaže, možemo da prepljavamo more. Ali, cena je velika. Zašto? Jer je problem veći od mojih resursa. Vrlo često naši problemi su jači od naših snaga. I tu sad opet, kako to da rešimo? To je treće rješenje. I dolazimo do finala. Četvrto rješenje. On odbacuje treće. Neće to. Četvrto rješenje koje Mojsije ovdje koristi, a to je rješenje koje je moguće za svakog od nas. Ja sam u to ubeđen i kažem književnost, a da ne kažem religija, naročito nam daju to četvrto rješenje. Vidite šta kaže. Mojsije odbacio treće rješenje. Četvrto, najbolje i jednom rečju, nemoguće rješenje, delo je skroz nemoguće. Bilo je da se more razdvoji pred njima i da ih pusti da prođu i umaknu Egipćane. Sad to priča Viktor Balint, jedan od junaka, Naumu Petrović. I taj Viktor Balint kaže, šta misliš, koliko ljudi bi na ovom svetu biralo ovo rješenje i koliko bi njih verovalo da je i ono moguće? Kaže, dragi Nikodime, razdvajanje mora koje je ispred nas uvek je realna opcija i uvek je mogućnost. Vidite, to je četvrto rješenje. Da ne čitam dalje. Četvrto rješenje je rješenje koje je plod saradnje između čoveka i Boga. Mojsije je poželeo da reši problem na četvrti način. Obratio se Bogu. Bog je pustio vetrove koji su 24 sata duvali i razvojili su more. I on je prošao kroz, zamislite, 2 vodena zida gde kipi mora iznad, a vi prolazite kao kroz tunel. I oni su prošli i kada su Egipćani došli, mora se sklopilo kao knjiga i potopilo Egipćane. Najbolje moguće rješenje. Ali je nemoguće bez Boga. Deluje nemoguće. Deluje fantastično. Ali je realno moguće. 100%. Kako je moguće? Moguće je, pošto je to plod saradnja čovjeka i Boga, ali vi ne možete da pravite taj savez kad ste u problemu. Nego preventiva. Dakle, Mojsije je imao savez sa Gospodom Bogom pre. I kad je došla kriza, on je bio spreman, da tako kažem. Četvrto rješenje. Ja mogu da vam navedem primjere iz naše istorije. Sada, 10 primjera gdje se vidi četvrto rješenje. Da vidite, Kolubarska bitka je četvrto rješenje. Vojska, 1900, mislim da je to bilo 14. ili 16. godine, početak Prvog svjetskog rata. Znači, Živojin Mišić dolazi da zameni komandanta Radomira Putnika koji je već bio bolestan. Vojska je naša u povlačenju, padaju kiše, blato, novembar i mesec. Vojska je nenahranjena, nema municije, slabo je odevena. Austrijanci dolaze. Najmoćnija vojska u tom trenutku. Moral naše vojske je bio nikakav, jer mnogi vojnici su bili iz Mačve gdje je bilo dosta zločina, pa su napuštali vojsku i odlazili u svoje kuće da vide gdje su im žene i djeca i tako dalje. I šta radi Živojin Mišić? Bila je, da kažemo, na poziv otadžbine, prijavilo se nekoliko stotina mladih studenata koji su studirali po Francuskoj, po Srbiji, u Austriji i tako dalje. To je tih čuvenih 1200 kaplana. To su bila mladi momci, recimo između 18 i 21 godine, koji su se stavili, da kažemo, na dužnost otadžbine. Njih su stavili u Skoplje, u jednu vojnu školu, jer to je cvet bio tada našeg naroda i budućnost. I onda su bili u vojnoj školi i trebalo je da tu imaju određenu vrstu obuke, da bi u nekom trenutku se, ako je potrebno, uključili. Šta radi Živojin Mišić? On pre nego što su oni bilo šta uspjeli da završe, njima ubrzanim postupkom daju činove kaplana, to je najniži čin u vojsci, i poziva te mladiće golobrade da dođu u njegovu četu da se bore. Oni su krenuli sa pesmom na usnama. Ljudi su bacali cveće ispred njihovih nogu. Kada su došli među vojnike koji su već bili obeshrabreni, koji su bili izgladneli, koji su već vidjeli poraz, ti mladići sa pesmom na usnama, oni su se odjednom podigli. Sve evropske novinske agencije
su se spremale da izveštavaju o slomu Kraljevine Srbije. A Austrijanci su već organizovali pobedničku paradu jer su ušli u Beograd. Šta se događa? Nemoguće se događa. Događa se da ti vojnici koji su slabi, nikakvi, koji su već na kolenima, oni su pali već, da se podižu i kreću kontra NATO. Jedna od najvećih bitaka u istoriji sveta. Djeluje nemoguće. Ali znate, ima jedan, kaže, ako padneš na kolena, onda to pretvori u molitvu, a ne u pad. Šta je četvrto rešenje? Ja verujem da ovde svako ima od vas u svojoj porodici neku prabaku ili baku koja je imala 7-8 dece, izgubila je muža, pa je sama na put izvala 7 dece, a nije imala platu od 2-3 hiljade evra, razumete? To je nemoguće. To je razdvajanje mora. I mi u životu imamo vrlo često to razdvajanje mora, samo ne prepoznajemo. Kada, dakle, Bog deluje. Kada Bog deluje. A da vam kažem, tih neverovatnih primjera ima koliko god hoćete, ne samo kod nas, nego i u svetu. Ja volim fudbal, mada je krenulo prvenstvo u košarci, i znate za onog mladića koji je imao 5 cm kraću nogu i krivu kičmu. Garinča. Tako je, Garinča. Najbolji brazilski fudbaler sa 5 cm kraćom nogom, koji je izgledao kao boga. 99% ljudi bi reklo, nemoguće da igraš fudbal sa kraćom nogom i sa krivom kičom. Nemoguće. A ti postaneš najbolje na svetu. Dakle, to je četvrto rešenje. I četvrto rešenje je uvek opcija. Naravno, ono je nemoguće bez Boga i zato čovjek treba da pravi savezništvo sa Bogom pre problema. I to bi bila, da tako kažemo, ta ideja. Ali šta mi treba da uradimo da bismo došli do četvrtog rešenja? Postoje neke stepenice kako na to da se pripremimo. Evo, recimo, prva stvar, i to cijela i književnost na neki način se svodi na to, jeste pokajanje. A to je, dakle, spremnost da si ti svestan da možeš da se menjaš. Jer je čovjek biće transformacije. Mi nikad nismo završen projekat. Znate, vi mislite da ste dovršena ličnost. Kao, ja sam sad formiran. To uopšte nije tačno. Jer mozak ima mogućnost to se zove neuroplastičnost, to bolje lekari znaju, mogućnost da se remodelira stalno. Vi sa 90 godina možete da naučite da vozite avion, možete da naučite kineski, na primjer. Mozak ima tu sposobnost. Šta je problem? Problem je naš stav. Jer mi mislimo da ne možemo. To je kao kad je Sveti Petar hodao po vodi. On vidi tamo u oluji Gospoda, u stvari oni su na barci, apostoli, i oluja je velika. I u tom trenutku oni vide neku svetlu siluetu kako hoda po moru. I pita ko si, on kaže da je Hristos. Kaže Sveti Petar, ako jesi ti, naredi mi da dođem do tebe da hodam po vodi. On kaže dođe. I ovaj se pusti sa pramca broda i krene da hoda. Međutim, počne da duva vetar i on se uplaši i krene da tone. I kaže, Gospode, spasao. Iz ove priče vi možete zaključiti nekoliko stvari. Prva stvar, recimo da je ta priča našeg života. Imate oluju u životu. Obično kad je oluja, vi kažete, evo Bog me napustio, nema Boga. Hristos se ovde pojavio, a oluja nije prestala. Gde je Hristos? U centru oluje. I u našim životima je Bog u centru oluje. I mi treba da krenemo ka centru oluje, kao što je Sveti Petar krenuo. Ali sa verom da je to moguće. On čim se uplašio, počeo je da tone. Shvatite ovo metaforično ili bukvalno, sasvim svejedno, ali to tako funkcioniše. I u milion knjiga ćete to naći i u milion analiza ljudskih života ćete to potvrditi. Ja vam kažem, prvo krenite od svojih predaka, krenite i od ovog što se i vama događalo ovdje u prethodnih 30 godina. Tu sigurno postoje takve priče gdje imamo četvrto rešenje. 100%. Ali prvo je, kažem, pokajanje. Dakle, spremnost da se čovjek stalno menja. Moj prijatelj, jedan od naših najvećih pesnika, Ranko Radović, nažalost preminuo je pre 2 godine, on imao jednu pesmu gdje on govori o pokajanju. Znate šta kaže on u svojoj pesmi? Kaže ovako: vrati me, Gospode, meni, ako mi povratka ima, sve je u tvojoj zemlji i pustoš i večnost i rima. Znači on se obraća Bogu i to je pokajanje. Vrati me meni onakav kakav treba da budem ako mi povratka ima. Onda kaže sve je u tvojoj zemlji. Šta ovo znači? Da Bog sve vidi. U njegovoj zenici je sve. Mi se ponašamo kao Adam.
Znate priču iz Biblije, kad je pogrešio, on se sakrije u šumi. A Bog je sve videći. Gdje ćeš da se sakriješ od Boga? A Bog kaže, Adame, gdje si? Ali ne u smislu, ne mogu da te nađem. Čoveče, gdje si? Znaš li gdje se nalaziš? Šta si uradio? To pitanje gdje si mi treba sebi da postavljamo, a sve jeste u Božjoj zemlji. A šta je u nama? Ovo što kaže u posljednjem stihu. Pustoš i večnost, to su dve naše mogućnosti. Možemo da budemo pustinja, a možemo da budemo večni. I rima. A rima, to je to slaganje. Kad se rimuju reči, mi tako treba u stvari da složimo svoj život. Onda kaže dalje, gdje je problem? Ušao u mene psovač, na pasja usta huli, gadi mi pričesni kolač i nudi onaj trun. Znači ti dozvoliš sebi da neki psovač uđe u tebe i da ti gadi pričesni kolač, a nudi ti onaj trun. I da prihvatiš truli kolač. Misliš da je dobar. Kod Getea ima u Faustu, kad kaže Mefisto, nečastivi, kaže Gospodu za čoveka, za Fausta. Kaže, puzit će on meni po prašini kao zmija, ješće prašinu i još će da mu prija. Mi dođemo u tu situaciju da radimo stvari koje nas uništavaju i to nam prija još. Kad jednostavno postanemo razroki. Razumete? I čovjek svesno radi protiv sebe i još uživa u tome. To je sada spremnost na pokajanje, da se vratimo na ono što treba da budemo. O tome on govori. I onda kaže na kraju, a kad kajanje zvrene, kad sazri, stidan po sebi zađe, a odzvanja iz mene, o, kako da te nađe. Tražiš sebe u sebi i tražiš Boga u sebi. Ali to je moguće samo kad kajanje zrene, kad sazri kajanje. Znači, vrlo je bitno to kajanje. Ne možemo da dođemo do 4. rješenja, ni jednog jedinog problema u životu, ako nismo svesni da tog pokajanja. Jer to je prvi korak da napravimo savez sa Bogom. I to vam kaže celokupna književnost. Ja često pričavam, možda ste to i čuli, ali ponovit ću taj jedan deo iz Igove knjige Jadnici. Vidite, tu je dakle, glavni junak je Jean Valjean i on je čovjek koji je pobegao iz zatvora, inače osuđen je na smrt, ali sticajem srećnih okolnosti i pomoći jednog biskupa, on je promenio identitet. I više se ne zove Jean Valjean i niko ne zna da je on taj odbegli robijaš, koji je na Galijama bio 19 punih godina. Čak je postao predsjednik opštine jednog malog mesta u Francusku, u provinciji. Jednog dana on dobija vest da su uhvatili odbeglog robijaša Jean Valjeana. Uhvatili su nekog starca i rekli su da je on Jean Valjean. I sada ovaj pravi Jean Valjean, naravno to proizvodi krizu u njegovom srcu, u njegovoj duši. I on kaže šta da radi? Da li da se prijavim ili da ćutim? To je pitanje, vrlo ozbiljno koje on sebi postavlja. On ovako sebi postavlja pitanje. Da li da postupim ispravno i od svog života napravim pakao, ali postanem anđel? Ili da postupim neispravno i od svog života napravim raj, ali postanem demon? I to pitanje je vrlo često pred svakim od nas, ili će biti ako još nije. Nema šanse da prođemo život, a da se ne suočimo sa tim pitanjem. Jer nekad postupiti ispravno znači napraviti od svog života pakao. Ili postupiti neispravno, napraviti od svog života raj. Ali je pitanje šta si, ko si. Uglavnom on odlučuje i kaže, neću da se predam, što bih se predavao. I uzima neke dokaze koji ga povezuju sa prethodnim životom, Jean Valjean. Znači to neko delo, neki svećak, sve baca u kamen. Međutim, legao je da spava, ali ne može da zaspi. Zašto? Savest. Probudila se savest. On inače bio dobar čovjek, iako odbegli robijaš. Pomagao je stotinama ljudi. I onda je čuo glas koji kaže u njegovoj glavi. Pomogao si hiljadama. I 1000 glasova će tebe blagosiljati. Samo će te jedan glas prokleti. Glas nevinog čovjeka koji strada zbog tebe. Svih ovih 1000 glasova neće doći do neba. Naravno, neko meni kaže, ja sam držao jedno predavanje nekim poslovnim ljudima i namjerno sam govorio o savesti i govorio sam o ovoj epizodi iz Jadnika, Viktor Hugoa, iz književnosti. I kaže jedan poslovni čovjek, ali kaže, ima mnogo ljudi koji nemaju savest. Kaže, koji su ugasili savest i lagano žive bez savesti. Imate kod Dostojevskog, u braći Karamazovima. Mi pričamo o književnosti, zato što tu odgovor ima.
I zločin i kazna, da. Da, zločin i kazna je ceo roman o tome. Ali ja ovdje navodim ovaj manje poznati primjer, gdje priča starac Zosima priču i kaže, bio je jedan Mihajlo, zaljubljen u devojku, i ona ga odbila. I on takav napad ljubomore dobije i počne da je mrzi. Jedne večeri šetao je ulicom, imao je nož kod sebe, ušao u njenu kuću, posle ponoći, ušao u njenu spavajuću sobu, video je kako spava i bez trunke kajanja ili griže savesti, zario nož u njeno srce. Ona nije ni vrisnula. I onda šta je uradio? Ukrao par stvari da to izgleda kao da je bila neka pljačka i pobegao. Ubrzo policija hvata slugu te žene ubijene, nekog Petra, koji se inače posvađao s njom 3-4 dana pre toga, imao je krvavu košulju. Taj Petar kaže, ljudi, to mi je išla krv na nos, nisam ja nikog ubio. A inače on je prespavao pijan u nekom kanalu, uglavnom njega nisu mu verovali, zarobili su, zatvorili su ga u zatvor i on je posle 7 dana umro od zapaljenja pluća. Kako razmišlja Mihajlo, ubica? Ovako. Ovaj je umro od zapaljenja pluća zato što je spavao u tom kanalu, ja nisam kriv, to je to. Ona, ubijena, ona je dobila što je zaslužila. Nema savjesti, nema griže savjesti. I on čovjek živi 14 godina, bez ikakve griže savjesti. Posle istog vremena on se oženi, dobije decu i sad znate kako? Deca hoće da se maze sa njim, hoće da naprave taj most ljubavi između njega i njih, ali on ne može. Ne može. On prosto vidi da ne može da učestvuje u tome. Zašto? Zato što, evo, savjest. Spustila je rampu i rekla je, čekaj, ti si sebe izuzeo iz dobrog, iz lepog, iz istinitog, iz ljubavi. A sad hoćeš da učestvuješ u tome. Ne može. I on počinje da ludi. Posle 14 godina. Tako da savjest može da se isključi kao onaj navigacioni sistem u automobilu. Jer savjest jeste neka vrsta navigacionog sistema. Ali ćeš se izgubiti bez toga. Uglavnom, Jean Valjean celu noć, šta da radim? Bije svoju gorku bitku. I ujutro zovne svog slugu i kaže, dovezi kočiju, seda u kočiju i direktno u sudnicu. I u trenutku kad je sudija trebalo da izgovori presudu, da je ovaj kriv, on ulazi i kaže, ja sam Jean Valjean. Svi su u šoku. Prvo su mislili da on poludeo. A on je rekao, dovoljno je. Samo da Gospod vidi šta sam ja sada uradio. Ništa mi više ne treba. Jer znate, on je shvatio sljedeću stvar. Sećate se onog pitanja. Znači, ako postupim neispravno, od svog života ću napraviti raj. U redu. Ali postaću demon. Demon ne može da živi u raju. I da bude srećan. On je shvatio da ne može. I tako dalje. Dakle, vidite, to je to kajanje. Prva stepenica do 4. rešenja je spremnost da se stalno menjamo, da se preispitujemo i da se kajemo. Ima jedna, ja mnogo volim poeziju, to sam i vama rekao, dakle, Tomislav Popović, jedan nastavnik srpskog iz Čačka, napisao jednu sjajnu zbirku pesama i on u pesmi kaže ovako, nije me ni bilo, ako me ne bude za ptice i cveće i buduće ljude, nije me ni bilo, ako me ne bude i nebo i zemlja neka me osude. Na granici onoj pitaće me svetlost, čime iz prolaznog prelazim u večnost, na ovome svetu gde sam slasti pio, gde sam i u čemu sebe ostavio. Nije me ni bilo, ako me ne bude za ptice i cveće i buduće ljude. Preispitivanje. Znači šta ja radim sa svojim životom? Ako to nemamo, ako nemamo kajanje, mi nemamo 4. rešenje. More pred nama neće da se razdvoji. A onda možeš da se boriš sa jačim od sebe, dostojanstveno, ili da se poniziš pa da postaneš rob tog problema, ili na kraju krajeva da se suprotstaviš nekim resursima koji nisu dovoljni da se problem reši. Ali more neće da se otvori ako nemaš ovaj prvi korak. Spremnost na pokajanje i na preispitivanje. To jest prvo savez sa savješću, pre saveza sa Bogom. Jer to je u stvari onaj Božji deo nam. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, da, imam ovde, to sam sad, otišao sam daleko na Victor Hugo, ali mogu i ovde. U svojoj knjizi imam nešto o tome, živio sam 1000 godina. Vidite šta se događa. Veliki slikar Caravaggio, on je mnogo stvarao i radio i u jednom trenutku šta mu se dogodilo? Kaže, Caravaggio je u tom periodu manijakalno stvarao, ne izlazeći iz ateljeja. Ovo je sve istorijski potvrđeno. Međutim, baš tada se to dogodilo. U njegovu ličnost je počeo da se useljava danima, dok se na kraju potpuno nije uselio neki drugi čovek, po svemu različit od njega.
a da to Caravaggio dugo nije ni primetio. Taj nepoznati čovjek ispunio je prazninu koja je postojala u Caravaggio. Polako ga je postao svestan. Na kraju je shvatio da se u njega nekako neprimetno, ali stvarno uselio neki stranac, crni čovjek. Slikar je sve više počeo da osjeća prisustvo tog čovjeka, naročito noću. Taj čovjek je želeo, bio i hteo sve suprotno od onoga što Caravaggio želi. I polako je počeo da preuzima vlast nad ovim umetnikom. Srce je grad koji se teško osvaja. Taj crni čovjek koji se uselio u slikara, istrajno je napadao srce, iako ga nikad nije osvojio. Osvojio je njegov u potpunosti. Gledajte sad, za druge ljude koji su ga okruživali, Caravaggio je bio potpuno isti kao ranije. Za druge, ta velika promjena koja se dogodi u čovjeku ostaje nevidljiva. Baš niko nije primetio kako i kada se crni čovjek uselio u Caravaggio. To niko nikad ne primeti, kome god da se to desi. Caravaggio je želeo da stvara, a taj crni čovjek je želeo da ruši. Caravaggio je voleo mir i rad, a taj je voleo da pije i da vreme provodi po krčmama i javnim kućama. Caravaggio je voleo da se druži s plemićima. Crni čovjek je voleo pijandure i kurve. Mislim, ja ne znam da li se u Caravaggio uselio crni čovjek, ali šta znamo iz istorije? Taj Caravaggio, jedan od najvećih slikara u istoriji umetnosti, on je bio sistematičan, pedantan, voleo je plemiće, u jednom trenutku se čovjek menja. Počinje da noć oblači se u crno, noću baza po rimskim ulicama, odlazi po tim javnim kućama, počinje da pije, počinje da se tuče, promjena odjednom. Pa ga onda privode u zatvor, jednom, drugi put, treći put, da bi se sve završilo time što je on ubio čoveka. Kažu da nije hteo da ga ubije, hteo je da ga kastrira. Pa ste sad to. Zato što je on bio sa nekom prostitutkom sa kojom je bio Caravaggio, on je htio da je zaštiti, sad nebitno. Uglavnom ubio čovjeka. Tako se to završilo. Jedan čovjek koji je potpuno drugačiji. Nešto se dogodilo. Naravno, u romanu je opisano kao da je to ušao neki crni čovjek u njega. Ima više teorije. Da li se otrova olovom, jer su sad one slikarske boje bile od olova. Potpuno je nebitno. Ali šta je ovdje interesantno? Vidite. Caravaggio je dopustio da taj crni čovjek vlada nad njim. I nas često povede taj neki crni čovjek kroz život. I ako mu pustimo vlast nad umom ili nad srcem, ko zna gdje može to da nas dovede. I ko zna gdje je to dovelo mnogi ljudi. Možda i u našem okruženju. Vidiš, odjednom čovjek se promeni. Ali Caravaggio je posle tog ubistva počeo da beži, da ga ne bi uhvatili. Sad su bili ingerencije tu u Rimu, Vatikanu, ne znam, on je pobegao, na primjer, u Firencu, Napolj, bežao ceo život. I ima isto, da ne čitam sad tu, ali prepričat ću, ta priča o toj slici Caravaggio koja se zove David i Golijat. Dakle, David i Golijat su bili, to znate, protivnici, suprotstavljeni. David je bio dečak od 16 godina. Caravaggio predstavlja sliku kako David drži Golijatovu glavu, koju je odsekao. Ali ta Golijatova glava, kad vi vidite sliku, to je Caravaggio, njegovo lice. Zato što je on ceo život strahovao da će mu odseći glavu kao kaznu za to što je on ubio čovjeka i to je vjerojatno bilo podsvesno. Ali šta je ovdje ključno? Što je lice mladića koji drži Davida, dakle koji drži Golijatovu glavu, a to je u stvari Caravaggiovo lice, lice Davida je isto Caravaggiovo lice, ali iz mladosti. Kada je Caravaggio bio dobar. To je dvostruki autoportret, ta slika. I taj David gleda Golijata sa sažaljenjem. Kao da Caravaggio gleda, taj mladi Caravaggio gleda starog Caravaggio i kaže šta smo ovo uradili od svog života, dokle smo došli. Preispitivanje, ali kasno. Svako od nas počne da se preispituje kad dođe brodolom. Ako hoćemo četvrto rešenje, pre brodoloma, moramo da počnemo da se preispitujemo i kajemo i nikad neće ni doći do brodoloma. Ja ne kažem da je kasno, što kažu, nikad nije kasno. Nikad. Onaj pokajani razbojnik je zadnji sekund, zadnji izdah života pa se spasa. Nije nikad kasno. Ali mi govorimo o razdvajanju mora, a ne o tome da se spasaš kad si već razapet na krst i kad si gotov. Nego da napravimo nešto od ovoga života. I ako čitate književnost, vi ćete to vidjeti. Tu nit koja ide, pokajanje, preispitivanje, dobra književnost, velika dela, sva imaju to određenje. Mislim, moja dela nisu velika, ali ja sam isto to pokušao da utkam u ta dela. Jer to je jedna od glavnih ideja.
Sljedeći korak, da bismo došli do četvrtog, da tako kažem, da bismo došli do ovog četvrtog rješenja, jeste identitet. Šta je identitet? To je stražarenje jedno. Identitet je znanje o sebi. Mi moramo da znamo ko jesmo mi. I moramo da stražarimo nad tim znanjem. Znači moramo da se kajemo, da se menjamo, ali da znamo ko smo. Da u toj promjeni ne izgubimo sebe. Jer može i tu da bude sada problem. A za to je potrebno stražarenje, bdenje. Savremeni čovjek je mlitav što se toga tiče, moram to tako da kažem, i ne voli da stražari, ne voli teskobu, ne voli da bude budan nad sobom. Zato što voli komfort, a zato što voli udobnost. Ima jedna pesma Ljubomira Simovića koja kaže ovako, autoportret s glavom na stolu. Kaže, rastu mi na pragu, rastu u oluku, rastu na krovu po svim sobama, rastu mi korov i trava, a meni se spava. Napadaju me mravi, ruka mi se do lakta crni od mrava, a meni se spava. U sela nam ujakuju vojnici, pale sena, hvataju guske i patke, na drumove izgone stada ovaca i krava, a meni se spava. Razvaljuju mi vrata kundacima, tuku me, hapse me, bacaju me niz stepenice u mrak, prepun drvenih i gvozdenih sprava, a meni se spava. Neko, ne vidim ko, poziva me u borbu za slobodu, traži pobedu istine i pravde, pobedu ustava, zakona i prava, a meni se spava. Bacio sam pušku i kapu, neka pobedi sneg. Na sto se spušta kao na dno moja glava. Meni se spava. Ugasite. Meni se spava. To je pozicija, ja ću prvo reći mene samog u mnogim situacijama. Čoveče, sve se raspada oko tebe, tebi se spava. Znači ovaj kaže, ne znam, ovo je metafora. Ujakuju u selu, udaraju kundacima, a ja bi da spavam. Znači stvar je da li ćeš da preživiš. Visiš na litici. To je život. Moraš svom snagom da se držiš. Tebi se spava. Meni se spava. To je problem. Mora da se bude budan. Ako hoćemo četvrto rješenje. Jer nema drugog. Šta je identitet? Imate našu narodnu pesmu, Smrt Vojvode Prijezde. Kaže, Mehmed Paša, car Mehmed Osvajač, šalje pismo u Stalać kod Vojvode Prijezde i traži od Vojvode Prijezde da mu ovaj preda sablju, ždrala, njegovog konja i ženu. I ovaj Vojvoda Prijezda kaže, ja sam, kaže, sablju za mene kovao, a ždrala sam za sebe hranio, a ljubu sam za sebe doveo. Udri Stalać koliko ti drag, vodi vojske koliko ti drag, ja ti dobra ne dam nijednog. Mehmed Osvajač, znate koja je to sila, ali on brani svoj identitet, on brani ono što on jeste. I nije bitno koga napada, neće da poklekne. I sad dolazi Mehmed, ovo je pesma, ali ovo je istina koja progovara kroz pesmu. I dolazi taj Mehmed sa 3000 vojnika. Opkola je ovaj Stalać i tako traje 3 godine ta opsada. U jednom trenutku kaže Vojvoda Prijezda svojim vojvodama, valjda 40 ih je bilo, ajmo da udarimo juriš na Turke, da otvorimo kapije grada, ali da to uradimo posle liturgije. Posle liturgije u nedelju oni sednu da se dogovore i on kaže svoje ženi, idi dole u podrume i donesi nam vino, pre nego što odemo u borbu. Ona silazi u podrume i vidi da su Turci podvodnim lagumima došli u podrume. Pije ono vino iz papuča, tako piše u pesmi, nazdravljaju u njeno zdravlje, a za smrt Vojvode Prijezde. I ona se uplaši, pobegne gore i kaže Vojvodi Prijezde, evo, nazdravljaju tebi za smrt, meni za zdravlje. I oni otvaraju kapije, kreću u borbu i pogine svih tih 40 vojvoda. Vojvoda Prijezda se vrati se u svoj grad i kaže, imam te stihove, možda je bolje da ih pročitam nego da, kaže, tad se vrati Vojvoda Prijezda, pa za sobom zatvori kapiju iz te borbe, pa potrže sablju na valiju, ždralu konju odsječe glavu, svom konju odsječe glavu. I onda kaže, jao ždrale, moje dobro drago, ta neka te turski car ne jaša, jer je vidio da je izgubio bitku.
prebi bitku sablju Navaliju. Navalija moja desna ruko, ta neka te turski car ne paše. Pa otide gospođi u dvore, pa gospođu prihvati za ruku. O Jelice, gospođo razumna, ili voliš sa mnom poginuti, ili Turčinu vjerna ljubav biti. Suze roni Jelica gospođa. Volim s tobom časno poginuti, ne ljubiti na sramotu Turke. Neću svoju veru izgubiti i časnoga krsta pogaziti. Identitet. I ona brani svoj identitet. Uzeše se oboje za ruke, pa odoše na bedem stalaća, pa besedi Jelica gospođe. To su ti čuveni stihovi. O prijezda, dragi gospodaru, morava nas voda othranila, nek morava voda i sahrani. Pa skočiše u vodu Morava. I Mehmed se vraća bez dobra i jednoga. Znači nema ni sablju, nema ni konja, nema ni ljubav. A izgubio je 2500 vojnika. To je odbrana identiteta. Naravno, ovo je pesma, ovo je podignut na jedan viši nivo. Mi u životu, hvala Bogu, nećemo biti u situaciji da na taj način branimo identitet. Ali mi ne smemo da izneverimo sebe i ono što jesmo. Ako hoćemo to četvrto rešenje. Znači, kajanje, menjanje, ali da ostaneš ono što jesi. To je malo paradoksalno, ali to bi tako trebalo da bude. Treća stvar je da budemo sposobni da vidimo nevidljivo. Šta to znači vidjeti nevidljivo? Mnogi stvari, više je nevidljivih stvari nego vidljivih. I možda je interesantno iz te isto knjige Umro sam u petak, čovjek je prevario svoju ženu, ostavio je, taj Naum Petrović, i otišao je sa drugom i on dobija na telefonu mail, pismo, nazovite to kako hoćete, od svoje žene. I ona mu kaže, samo ću kratko, jer sam već i odužio, kaže ovako. Sjećaš li se kada smo bili u Bordeaux? To na njemu piše u mailu. Preskočio sam uvod i tako dalje. Posmatrali smo sliku jednog, za nas tada anonimnog slikara, mislim da se zvao Žereks. Čuli smo priču o toj slici. Radilo se o jednoj bludnici i jednom oficiru. Znači, to je naslikano na slici, bludnica i oficir, koji je bio zaljubljen u nju. On je sakupljao novac kako bi proveo noć sa tom ženom. U prvom planu slike vidi se gola devojka sa blago raširenim nogama, utonula u zadovoljstvo ili možda san. Dijagonalno od nje stoji oficir, pored širom otvorenog prozora, ali gleda u nju. Mislim, ta slika postoji i ovdje je opisana. Sjećam se da si rekao, kaže ona tom svom mužu, kustosu muzeja, objašnjavajući mu svoje viđenje slike, da oficir posle jedne uzbudljive, dinamične erotske noći otvara prozor jer želi da se nadiže jutarnjeg vazduha. Kustos je samo pogledao i uz osmeh rekao da je oficir zapravo otvorio prozor kako bi skočio sa petog sprata. Sjetila sam se tog događaja jer on opisuje tvoj doživljaj ljubavi. To ona kaže mužu koji je prevario i ostavio. Čovek koji voli mora i da pati. Oficir nije mogao da izdrži taj pritisak. Žena koju voli do neba, u kojoj vidi nebo samo, valja se uprljana po krevetu i prodaje svoje telo alkoholičarima, grubijanima i onima koji plaćaju za nežnost. Taj oficir iz ove priče, Naume, uspeo je da zaroni ispod površine žene koju voli. On je video beskrajno carstvo raskoši u njenoj ličnosti, jer ljubav daje očima moć da vide nevidljivo. A običnim očima mogao je ispred sebe da vidi samo kurvu koja ni sama ne zna šta krije ispod svoje površine. Videti nevidljivo. Dakle, da mi vidimo prvo u drugim ljudima ono što možda ni oni ne vide u sebi. A kažu sveti oci, videh bližnjeg svoga, videh Boga svoga. A naravno da to prepoznamo i u sebi, ali bez ikakve gordosti, nego kroz ovo kajanje i čuvanje svog identiteta. I na kraju imamo da sklapanje bukvalno tog saveza sa Bogom, po mom mišljenju, i tu ću završiti, malo sam odužio, izvinjavam se, sreća. Naša reč sreća u svom korenu ima sretija. To znači susret. Negde sam pročitao izreku, kaže sreću treba vežbati kao violinu. Kako može sreća da se vežba? Sreća je susret, najveća sreća je najveći susret. To je susret sa Bogom. Ovo je to savez sa Bogom koji se radi pre razdvajanja mora. To je Mojsije uradio pre problema. Kako se to radi? Tako što se trudiš da budeš dobar, da zaličiš na Boga u svom životu. I da budeš milostiv prema drugima, ali da budeš i snažan, da postiš, jer je to alat da bi se izgradio, da se moliš, da ideš na liturgiju, da jednostavno gradiš taj odnos, u stvari gradiš tako sreću. Naravno, sreća se vežba, to je najveća sreća, ali mi pre svega treba da se susretnemo sa sobom, to je ovo pokajanje, identitet o čemu smo govorili, pa da se susretnemo sa drugim čovekom,
to je ovo što je nevidljivo, sa onim nevidljivim u drugom čovjeku i na kraju da se susretnemo sa samim Bogom. Ako to budemo radili, ili bolje da kažem, ako to budemo pokušavali da radimo, to je teško na toj frekvenciji biti stalno, znači mi padamo, ali ako stalno se trudimo da to radimo, verujte, more se otvara pred nama bilo koji problem da je u pitanju. Ja sam sreo ljude koji su po medicinskim dokumentima trebalo da umru odavno, živjeli su posle 23 godina. Sigurno znate neki od tih. Moj otac na kraju krajeva, njemu je bilo prognozirano 3 meseca da će da živi, živeo još 7 godina. Da ja završim fakultet, da on bude živ. I on je rekao, molio se Gospodu, i to je bilo razdvajanje mora. Doktor to nije mogao da veruje. Naprimjer, ja imam to lično iskustvo. Ljudi imaju. A svakom je to iskustvo na dohvatu ruke. Naravno, ako radimo za to 4. rešenje, pre nego što dođe problem. Hvala vam puno.